Простой классический медовый рецепт хэп, но тоха билен берер. Какао билен берер сэп, зато бие бурдупут количественно айтабыт, он какао биле объемын кычатан беребит мантан. Хэп. Мёд булланы мен бәем бу местный лабын хэблюбин, эбедер биле алтайска мёд ин галерде бу манныктар. Хэп. Цветочный, гречишный ген, бу холобра мен горный ген илбытым, маннык натуральный туттар будан үшөй. Хэп. Бу частная практика сильно тухтар маннаңлар хэ ча сагалатут простой сахар бытыгар хымыттар бытын кутабыт куябыт арыбыт болан эмие бейкене ордук топсайнан бу торка төһөнөн качественный продукталар даганы хатчаны минигестен бәям ханалахпын. Арыбытын кутабыт, маны бу куерин артык просто кутам бихебит. Бәям анна хаттын, онна мөкпүтүн. Мөккө боллағына маннык соловая ложка примерно 100 грамм болар бу хэп. Аны ламны кутам бихебит. Онна водяной баня урат. Водяной баня вот аллара törgüye турар. Анна мискебитин урдубут. Онда именно турар бәйт. Время от времени канам бу куябыт. Билгин бу мөдүн тархатык пыннат. Хеп, антон сода бияппит. Онтон бурдук тухпут. Бу арибут улбунна көрү. Бу курдук смесь болан такса. Билгин сода бутун кутухпут. 2 чайная ложка. Без горки баратса, а то и выполана билгин реакция бара. Лёгтах 2 раза на тахар. Нахайр букуярина тахо, букуйду на решёди. Боже, карин пеналанар буварда. Но то они мед полана, мана ещё байтик реакция барат, а то у вас мед полана уже. Көрін бұл барды пена болар. Бұл күрдік. Хэп. Оны білгенде снимаем сагыня. Убираем. Кыратык сойыр. Оны онтон бурдуктан барамыд. Бұғарық бұд. Наға қойып баққа. Наға қойылегіне. Бурдук әбәремек оңыленер. Какаотын құтабыд. Оннан тукайбытын, билейм анна кутабыт. Простой медовиттагар, оттон бу разницада именно какаога хатар болади. Оны кремы, нейін шоколадный горохпут. Шоколадный тон бол тақсы. Кара-караларыны. Кебі күрдік бартын мәйебет. Оннан кыратык 1 час ен устата тестебетін хәнеден барамыд. Уже медовый бұтын раскаткалатын кере барамыд. Тере тестебет бұл күрдік болла. Наға чөді кейл етігер хыстывар тесте. Шоколадный медовый кенеде. Маннык кынабыд. Специально әрдеттен лист бәлемнебет. Маннык бұл боллағына мен уже 2-3 туттабын бұл силиконизированный пергаментден болар. Специально маны 500 метріне нейін кондитерская мағанларға бар болар, әбеттер обычный бытовый химикенереме бар болар. Главное силиконизированный болынады, кенесі ғыр бар. Ол ен бұл пергаменттары әлбақты туттабын. Бұл антукайынан наға жүгей экономия бір көріңе. Маны қанабытта. Бұттықту бұд. Примерно 16 диаметрда торка бассар кестені лабыт. Онна противнем болағына мені бұл ұлған дейтін любой алтон объемнақ духовка кейін ұлған болар. Ол оны үс кожы батарық бұд. Наға жарас гыммаппыт, наға қалын гыммаппыт.
итебит. Нукали наһа чөтүктен иер. Она маннык простой хапах бар. Кини болланы 16 диаметрда, оны бу аллара түн көрөт, кырылах курдук хеп. Бу мана маннык ачык баха кебе. Он токайна нечуге. Бу пергаментин урду. Бу кахырды. Она манна бу кары. Кытына примерно мана нече тын батактар. Bu testebit orduğutun olabı. Böyle miras kalkırdık. Bunu примерно 3-4 минута буар. Духовкага 190 градуска нагылыбыт. Духовкага, но көрәрі. Духовка не можно. Хайду полана мана сыгарам берем. Ничего. Размеры. Ровно. Да, вот. Колер. Вот это. Так. Оны bu ülübedin jemmet bilkanan manık tähem berебит. Bu nas diametrda, hurbe diametrda bolana manık pergaminga ikiliğinen inkilenler. Manık he. Da bu bolana kara bolan. Horotçu tort boların bağırı var. 16 190 gradus kalı hılıyıp duhovka bu ortotnan uğraşıyor. De kedevit. Manık mantıkaybıt şokoladnay bolan muspata billivet. Bu ülübit kutup bolar. Manık. Ini silikonowe pergamen tugunan cuy kotori. Manık kanawat. Ini elden dulu. Stolga. Keren onu bu manık kel. 90 halba. İşte. Matakaybıt soyar. Bu belemneye dince kolobara pergamenga. Matakaybıt olabı. Uğrabı. Onunla Духовка бар бакеби. Тере. Берин бу кожуктарды хайдах курдук. Минниге саккуратный болбуттарын. Батайбыт мана специально лох маган креманан хатохпут, чтобы на контрасте көстөрүн курдук. Бу хайбутун кайнтен хомиян улубут. Онна билген креманан олохпут. Шоколадный медовый торпут тасаттүнен темный ганаш полуга хеп покрытиета. Оно буланы бияха надо бу 200 грамм темный шоколад калибаут. Онна сливки 200 мл 1 к 1. Оно сливки бутын карата халдабыт. Отын доводим до кипения. Онтон манны кутан барамыт контакт пленкан хаван барам холодильник урамыт союдабыт. Хеп наныш даже урохосы бии билген булан бу тесте соя турар кемигер. Ганаш норы беретне кемигер. Бу бастакы пузырёктар тастылар. Арарын кебеһеби. Оны мана бу коябыт. Оны в контакт хапан кебеһеби. Маленько сойтум. Бу шоколадный ганаш бит именно подтёкка басар ди сойбут бол маннык убагасты хеп. Онтон соям баран в твердом виде. Он кавулана тухавасар эти покрытия. Наха универсальный олох, наха абраллах. Он наха пануламыт контакт, дуенька бихебит, на холодильника турорабыт. Мана хадайра хойдубут курдук боларсы, состояние тем курдуриом идеальное. Тере медовый кожуктар бут сойдулар, көрүн бу. Какие они красивые, идеальные стали. Билген буллана сырно-сливочный крем оробут, боларын курдук 200 сыр, сливки 200 сыр, сахар 100 грамм, бартнезбивайдан барамыт, торбутун пробиткалы быт. Сыр быт, сливки быт, хаян даганы холодильниктан тахсы быт болохта, тымны болохта.
хара. Белем болла. Крутилка надо, манна стол, подложка. На подложка вот это бастан амбара тутер крем опту. Тибли 5 саат инген тоңорсы. Мана бир уталат. Пропиткалык. Я тургенде булганнар. Мана главное пропиткалам барамыт торт заказ оңор болапына. Пропиткалам барамыт турора төһебит. Даже бит дүн хонорор дук болу. Кремлина, чили костюм. Манны кандыбыт. Антон туроран барамы билет канана на топт. Ай, красота. Маны баттан берем. Чара? Манны кынныбыт уна на заказ оңорор болохатна 1 суткага турар окутунада жеп курдук. Хотя бы 6 часы. И уланы билен кырдык турар дем барамыт. Бирөө пакетна болот. Тортик бут турар үстө. Бу ганаш бутун көрөттөрү. Мындай болар келе. Койна. Крем курдук болгон калар хеп. Аны конвертиктер кутабыт. Покрытиялыбыт мана жүз атындык покрытиялып көндөрүyor. Ким слоя дыркатаго хойтебитсе мана уже түргени хамсанаттын надо. Гана все-таки это шоколад. Триконтакте бритумени кыттакаттактаатаны кини тоңон кирем бар. Нет, когда ты не видишь, я тебе вот крем это тебе главное бастан быгыты орду. Тут блин булана линии да кыдына. Шпатель бүтүн растатыбыт. Онно көрүн. Маны канаганабын тахаран хем көрүн бу линии да. Ажу я тахаран хем. Шоколады. Оган хем. Имбир любой торка, манна кытыта растамадак торт оригинальный пока аккуратная костюм. Хаяна растанар это как бы декорга точку ставить. Блин буллана шоколадкаларынан керге тияхбит. Декор бутун буллана шоколадкаларынан оңоробут. Манна бу сникерс шоколадын алым, киндер кени бар, плитка шоколада бар. Куту хайта хөвләп китме. Вот. Буланы меллер шоколад үлчер. Маннык меха кондурин ден краситель барса, пищевой краситель.
кондитерская магазиндар катыланар. Аны боллана бу масарытыгар хураян барамыз, көрен бу көрдүк прям надене золото кутугуан тахсырсы. Бу мана кытытын халлар бутун не бу? Мана оны. Те бу көрдүк алыс минигестик. Шоколадный медовый бутын, астан тахарых бутын, аны куду декору, любой торка мемору хтынсы.